Yeah, chagwa. Ala right ba me check. Ti de work an it and tala we trade nuare. Yeah, doi ko na. Doi ko na ka Ethiopia man sa Sudan ni jen chui kanado. Cha kon ti ko goro ba nyok ti nyok tera mi shim loj. Ala goro de yen medelar en me cha duro. Nuare me kan ber duro. A kan jang dur. Ka kan juar ko ken dur. Ngu ko jen goro be reason to be support ka evidence ne. Reason do be support ke evidence ni bina kula convince ko jin chirwa ni jin ko roji kana ko bo loidien goro je bi yena lar goro de yena lar si yen ne right toni nuare doy ko de na pal mere je lar me sha duru nuare mo makan duru joron ko ken okay yene te yena ne ko doy nalto ngu kula ri kwarate ne kono chigata me ngula ri salva kiro ka ngula ri galamitu inshallah nang na ga gambel mi ko ni choy dan na ko kon ne tele kon ruej sin kon dia roal chana displace changunu lele e doy ko nyu yeno kono ne de to use ko nuke salva kir teleriek alemitu teleriek ke kumi ti pe teleriek ko chirek dan nen yena lare doy ko na therefore ngukulare kwara dono ko rawo tono chikan wukel bu kwar bo responsibility be yikan ko janang nado mo joje ko nang nado which mean that and kwara mo yos gni la tulo ko goro je bia make very clear kangula deg dieno ko lar yenen to nen micha we yen jogen na la pal cha dor bu tu lat bi yen ga ka che jen lat ke kana mi jogu ke menong yem nag yem ye divine power ke ko ti bi yir ge jen da jeno bi pal ge jede ka how is it make sense ngu goro bi nyen ge jamo yen rammi doy ko du tede ci kan tamala nuore ja lar ke cha lar boko bible ko riw nuore right dien ko influence bible ka bible wanen ko ro kwanyukut sintam how is it make sense ano ko ro kwanyukut ko bi yir ge je ko wa ko ro kwanyukut mi ja ko ro je kwanyo ba ye doy ke je mi ya ko ro gwa kwanyo ne ba ye bless ge je and my analysis o ko ro kwanyiran ke ka bom de ram mo do ba je ni kom ko ro jambo wi kom ko ro okay mi yeno kwanyukut ngule la goro bna yit gram kwanyukut ke bna nyin ke bna giu ke baramu kwanyukut ba gak anyok how does it make sense baran ta makala na ne to ko gambel ko ngwar ber naka na ni chang naka na chin war na naka je ngod yene meni kwari na bono ko kwanyukut do bi kana roi ka gambel ka bi kana nak what I know and chi kwanyukut la dien or they are very committed ngai kan melet kana ngai kan talambo ba ngai kan nyinkin yal bi kana la de kan man do dien ti dem do dien da wo kan eden chala la kwar gan war nta ka gambel la riudu nan ya nen ke yen kay la ka yene de ngat ko yena gor bible ka social media tinyu de no ku yena convince ke jawona ne ngat yen ko ke yene de lot ko ka chal ji kala ri jawona ne ngai ngwan ne lut ko okay e ko den dien ngai yena mo ko de chi yen men kana god te chai ke tono ke transport yurgen yotu wan pin ka chi yen nen ki nen yene chi yen lar no mo jeg ngai ko den dien te ka god liu ka raw jire aka gambel te ka god te ja pikien ga ka kam ni chi ga jawi ku kala ring yer kar kalat ke ka mandara yure yer ba kairar ko dwal ko kana ba ga dwan ma yer ka chi aka nen to a humanity ma ngada ko den dien ko the humanity mo kana ko ke ko dwal ko ne ba toglado baram le rek be jogu mele de mo chagwa ko den dien goro bi allo ina o kon chano robot bang ka michi jen tok balat goro ne bala na anyog yen jilwa ko tela pastor tela diene la dine o bi alare e chong na kel ko kwar kon ni chang e jela roy duno
e chongo kel ko kwar kon ken yen kwar mi jogo gweje society dan gweje gad kon kana men kon liu ga garaw naga kada dob kut ga yotu ngwan pene ga piu cha piu ken ngoko kam no godre gan tara mi chi ma lar ga ye la dino e chongo kel ko kwar jala yena lado yo mi cha lar yena politician bi allo ko den malano ne ne chongo kel kwar ko mo ka che lar ne kwar chongo kel ke yen chi yen balar na wona ne chi yen kwar bi jogo ne ma chu we jo yer dun elo den ko yen chi yen politician ni to chi yen involved in how is it make sense to you that you are not the politician if you are telling people to stand together with the leader ngade mendien ngubi nyo the politician mu na jogo chongo kel ko kwar ya de te kan go rede larie kon mu roy na social media o te gane de ling gad ke ling wane ke to wo gre ngini ken share ina ran ko wade shi mala video mene shi bu lingan ko ba ling ni ko ken goro je mala de brise nu ko pinyo ga bana convince chana rodan bat ka ngade mi shi jen ko jin mi jin laari jen ne ko ro mo kwanye ko which mean that tele mu goro di nyingeje jen on bu pala ko kamlaari je choy dun ne to ne ye ko le de mone therefore am negi mo tele problem chana nga contradict kan doctrine lo ko di shi na mislead ci ko la je ba we Jesus nguno ko nguno gwan ji yo naka gwan ko bu gwan ci gwan na no gwan la ron ne bana bu kan duere kariyam de ko benek ka bel gane do kujela nak ni du ko execute let gwan rewo to ku lo wodi ngade religion je kon jag irrational ci kon ngok charo go agwir kon a pek de mishalar change yo ci gwaj ke ne riede nyam mishalar ke ba gwaj ke ne riede abu ben jong biate mal thank you